Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video Danas ću da vam pokažem jedan sjajan video, program za editovanje klipova. Ako snimate na telefonu kao i ja, možete da instalirate to, stvarno je dobar i preporučujem ga se. Sada odete jednostavno u Google Play i skinete, ukucate Power Director i to treba ovako izgleda. Vidite kako to izgleda. Ups, slučajno. Ovdje negdje, ok. To treba tako da izgleda. I to tako treba da izgleda, a sada se vratimo. Jednostavno kada instalirate u njega, dakle vi prvo treba da snimite video koji će se naravno valjda prebaciti u galeriju, mislim trebalo bi. Uđete u njega i morate da okrenete na ekran, kako nam kažem, i to izgleda ovako. Dakle, samo stisnete Create New Project Start Editing, ovako tu. Naprimjer, sad moj projekat će se zvati, pošto imam ovaj intro na jedan maj intro, ok. Na intro, nemojte što dirate, ok, video. Ok, evo ga. Evo, naprimjer, sad je to i samo stisnete, prvo stisnete na njega i stisnete opet na njega i stisnete ovaj plus. I sad se to tu doda i sad je to ovako. Stisnete ovu gore u ćošku i sad to nešto dešava. Evo. Tako sad izgleda moj intro. Vidjet ćete na početku, pošto je to novi intro. To jest vidjeli ste na početku, ako ste gledali video do kraja. Kako se zove, sad imate tu dosta stvari koje možete dodati, na primjer ja sad dodam tu još jedan video, ovo mogu da dodam na primjer sad da piše nešto tu, tako, i te gluposti, i mogu da dodam kako će da izgleda video, evo sad, vidimo, čekaj, menja se i onda mogu da dodam čak i sliku, evo tu gore slika, i kad završite sa tim editovanjem, tako da kažem, jednostavno odete ovdje, što vidite, tu, vidite u tačkice, to stisnete i stisnete Save Project, Save Complete i odete, kliknete, tu će vam izaći vaš projekat i stisnete ovdje i možete da gledate. Dakle, vrlo lako, vrlo jednostavno, a najbolje, bukvalno. Zauzima oko 40 nešto megabajta i stvarno je dobar, ja to počela sam da koristim i stvarno mi se sviđa i nadam se da će se vama svidjeti. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, očekujte Dreamlive uskoro. To je najvjerojatnije će biti sljedeći video sutra ili prekosutra, sve zavisi kad ću ga izbaciti. Nadam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe i naravno podržite mog druga koji se zove Srki, imat ćete dole kanal, to je stavit ću link kanala i uživajte i vidimo se, pozdrav!